labo bani oh la guysini ngiyaraspi lisiho ngibe lisiho nana okay ngicela a request ulisiho nana ngiphinde ngwazi lama prawns oh nang awukame lisiho nana ngiphinde ata ngiphinde ngwadle lama prawns la king pa velu nemali lokho kunye kusapatanisa nge18 ngiyayicela imali yami yama prawns phela ama prawns adinga ukulahlwa manje aphinde idlela ama prawns lawo sawubona sisi uliseho ngicela sifocuseni kule Yebo. unjani mama Ngiyaphila. sisi wami usisi uleseho ungwakuphi nendawo Ngase Free State kodwa ngikhulele la eThekwini. okay sisi wami uma ngabuza ukuthi uKing Bar uqale nini ukumasisa Ngabo 2016 okay ukumasela ini sisi wami ngimazela ukuthi usiza abantu lapha abantu. okay phela ngizobheka isilonda ngiphume interview ngizoza ngingasekho ngijahile phela mina guysini ubhekana isilonda ngiqhathanisa imlenze ngiphume mina ngidlule kulento le ngiqhubeke ne content manje le mthe ba interviews azosididisa sonke manje la ngathi ubona intombi nje yona manje hayi lutho King sisi wami bengicela mama usiveze mama uhambe unyawo olimele kulona uleft noma uright no ima qala uveza isithombe lesavele kusona efikile ngimqaqa ibhandishi ukuze nabantu bayibonele ngabe ngathi content lena okay engicela bafowethu la confirm ukuthi uyena khulunya kubone ngiphume ngisawasebenza mina ngisayidi yamini manje ayibo kwenzakalani la ngifake ini la ya nang bafowethu babona befana labantu laba sisicela usondele ku screen guys bafana labantu laba ngifuna bayafana uyena yebo waze wa serious nguye hayi bayafana uyena okay siswami bengicela mama usivezela unyawo lakho la right mama sibone Okay, bengisacela ukurotate camera. alright mama king mama ungayirotate mama ucucu wasehlaliso kwesikhothane manje awuthi yabo manje ivele ngibizela izinto manje engathi manje ngisidididana manje sengizophendula labantu engibalaphayo uyabo yo asiqale phambili lapha qala phambili nana lesaqala khona kuphozo phambili lapha asibonakala phezulu veza phezulu nakhe yake la ikhamera ke sonde silondeni ya nakhe yake hlahlana so nasi veze sakho mgibe lapha okay ish veze sakho mgibe lapha sesiqaleni okay but veze sibuze sekuqaleni qhathanisa usikhanda uyabo nakhe yake good mgibe beka kahle nakhe ish yes ngizowathenga nama prawns nazi nje la uma etabane ngokudla phethu sibona into eyilodwa kanjena okay utabane yakhe mangabuza sisi okay ngiyabona umehluko omkhulu obvious kodwa ungathi sisabhibha uma ngisibona Bengisanda ukugcoba umakhanda manje. Oh okay so sisi mhlambe uma ngingabuza mhlambe yini oyisebenzisayo okanye oyisebenzisile ukuze isilonda sibe nana progress enkulu kangaka Bengisebenzise imbiza yaKing Bar umakhanda. Hawe my cishe kwavela ithanga mama bakithi ish
Alright. Oh. So siswami nje umakhalakhala kuphela nje. Yebo. Sisathi umakhalakhala sisi uyinto enjani kanti siswami umakhalakhala usava Selina uyini kanti? Imbiza yakhe ngibhaka nayi. Oh. Uyenze njani? Uklina ngayisilonda. Makhanda. Okay. Oh. Makhanda amafutha so njengoba ubona kucwebezela laphayana bengigcoba wona. Okay. Oh, ingakho kucobazela kanjena njengamanje. Yebo. Ish. Yes, mama. Ngokuhamba sami njengamanje unjani manje? Ukuyahambeka kodwa? Yebo kuyahamba because ekuqaleni bengihamba ngeinduku. Manje usenyathela manje. Yebo. Sisebengabuza lapha le nto ukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi kufike la ukhona njengamanje. Senginenyanga because khona nginama ulcer so ngine acid emzimbeni so yilokho kwenza ukuthi kungasheshi ukuphola. Oh. Bathi akusafana kuqala. Bafowethu ngicela bafowethu nike nibhaleni nje ohathi lapha. Nifaka la emoji abomvu sike sibonga bafowethu nansi iprogress bafowethu from uKing Bhaka bafowethu to usisi uLesego bafowethu akenifakeni amahathi kuphela nje bafowethu ngeke kube bonga bafowethu simbongeni bafowethu esaphila bafowethu madoda uKing bafowethu sibonga nje kakhulu uKing Bhaka siyabonga usiyane siyabonga Cucwa siyabonga nje kakhulu seswami noma usungafihla mama siyabonga nje kakhulu King seswami mhlambe I know this one is a personal one but roughly in terms of ukhokha malini seswami Hayi cha akazange ngikhokhisa uKing Bhaka wathi ngiyokhokha mhla sengi-right. Sure. Oh wathi uzokhokha mhla so right. Yo. Hayi bafowethu ngeke Bhaka King siyathokoza kakhulu siyathobeka ngaphansi kobuholi bakho bhuti. Ilokhu engikuthanda ngane kamama. Siyabonga kakhulu King. Siyabonga nje kakhulu. Ngicabanga ukuthi mina bafowethu ngokwami imibuzo bengifisa ukuyibuza usisi sengimbuzile yona unless kukhona okwi comment section othi Mgibe ngicela ungena ngibuza usisi